ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Happy New Year mwana musesi avane mutongo TV ngwatone ya mukamba tukwatia ni watinda nesa twatinda nesa ba studio ndo atinda nesa na ende ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwaka waku wangilile mengole na itato udhalilata wangilile mengole na ina wambeata na wekwatia maundu meva nita wa Steven Mwana hapa ni Caroline Weni wa MUTETI na tuweze watu itiedani sana kesha rondinda oloku kweta Vilingi wa Mauvoo kwanza ya meko ani amwe mala tukumbanisi ala tukumbanisye ni vamwe na Akenya kutania siku ya mwaka mweo wa 2024 mena wikwato kana mwaka unu kwa ila kuwete useo Musumbi Ruto kutuma ngethi cia mwaka mweu ingi easia azimio yananga uthukumi muno na maandamano. Siku kuni utandithia na ukuini wa ila indi ivindani yendu na ila matungulunga ni nthei na nduma inatambuka. Na mwaka uwa thela tukunengie kilacho ndawa vosia ungu kisingachu kiambe ukiambite na twasovia mbai twambatite Vilingi wa Mauvoo. Kalivu mwana musaisi atoko manethie Father Patrick Motoa wa Cathedral Parish ula watongo isia misa kanisani wa St. Charles Lwanga Catholic Kithayoni na pasta wa kanisa wa AIC Kariobangi Augustine Mauvoo ni makuli atongo serikali ni akati na ya county mathukume mwene nthi bateke kono ni kana kuikithia mwaka undu nethiwa wina mawomu mamekalileta mwaka mwitu Kicha neno evindani ya udhaidhi wambe vyu mwaka ni umwe wa 2024 ni atongo imande ni kauntine ya Masako. Naende mwandiki wa Mauvoo Dan Mongala Oselela. Itina wandukutania na kuthocha mwaka wa 2024 utukuni wa kuamukia umundi. Kikoni cha umundi ene nthi kivothokanio kuma kona cionthe ni matambo kama kanisani kutunga muvea na kwithiwa na uthaidhi wa kuvingwa mwaka. Kanisani wa St. Charles Lwanga Kithayoni mavivye muthembi wa parish ya Cathedral ni wakulia ene nthi mande na kwithiwa na wikwatio uneni wake ndukota mbao ni Pastor Augustine Mauvoo wa kanisa wa AIC Kariobangi Masako. Na tuitungia ngai muvea nondo wa utunenga mwaka mweo mwaka uyu andu aingi mena matarajio maingi ma maundu masio mwaka na thele wena maundu unaina maundu metu ininga inake andu athima tunenga mbua nibo tuboya nikenda mwaka uyu ngai aende na kwathima andu maitu amanenke wathima wake wa mwaka uyu mweo na mboya sio ile meoboya nthini wa ibindani yenge yatwenye kumea nesia athime chane okiki to cha mutongoi na nina mukethia ngethi cia mwaka mweu na nenda ukulia ni kana twinengane mwaka ni umweu twina muvya kwa ngai nundu tutethiciithie ma AIC Kariobangi ngai atone ocio ni mwaka wi mumu mwaka wi na maundu maingi lakini ito tungia ngai muvya nundu ni tuoni utethio wake tuona itwika nesa itwathima tuona thaithia ingi maimu mwana Kristo kanisa ya ngai yana na munandu ma uivindani yu ni maendeana ukuli atongo ikuthukuma undu vailite mwakani uu na kweka kwathana maundu matesa kuyanigwa ngo imeitu manthi nitu makuli amethiwa mena ngwatanio na maithiwa mainena ula wago undu wa kwithiwa be maundu maingi halame unena tutekuona kila me unena kiyanigwa kila mathie andu maitu ivindani ya campaign nitu kwenda nikenda withia maundu asu onthe ne mea ni sete kilima itu tweke kwigwa maundu manai twikite na ndu mayo mona ko une ukuli atongo imanthi yitu ona lama opposition makwatianie na atongo iman alama tuongoesie thina wa icio cionthe nikenda ndu maitu matonyo kwata maendeleo alama thiwe na kiuni cha bata na tu ukulia mwaka uyu nda ukulia asia yonthe ma Kariobangi na o mama sako kwa jumla na onda alama tona etho maimbethukise ciana citu ni mini mitiani ciana citu cio cioka skulu alama ende na kusoma ni ucio tutwaikila kana skulu ni kana kasome nundu kana kasoma kaketha na future nzio kaketha na maisha ma kwitengemea komwene
wanatiundu witasi siana situ itukitethie lakini nikanevinda yimwe metha matona kwitengemea na kwitethia moene ani mboya yakwa inyeta pastor wo nikana ngai atethie kanisa yake atethia thaithio nthe na ndatethio na nthi yitu ya Kenya. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kumova kanisani wa Katoliki wa St. Charles Lwanga Kithayoni, kauntini ya Masako. Mwaka wa 2020 kwa President William Ruto withi wa vatande ni wa kuthukumithwa kwa mivango ile ya vata ya serikali tawaki wa numba affordable housing na uiti kwisila social health fund ila oyu ikinetwe ni makwani kotini. Ona huo musumbe Dr. William Ruto ena wo na kimako kingi kanangaliko ya ule yithitwe na mubango wa kila mwaka kuombwa uthukumi wa serikali kwisila maandamano na kuungamia makwani ma kuungamia mubango wa serikali kotini. Uneni wa musumbe uthingililwe nthini wa chathi cha muthia cha kuthocha mwaka mwe wa 2024 kila kitwa iwe na kuru stage lodge. Benjamin mwaka ena mauvombe yange. 3, 2, 1. Chathini cha kuthocha mwaka impya wa 2024 na kila kitongowe ni President William Ruto mwene kitumikie kukosoa kwa vanene makina mole nthini wa mwaka umwe ulona viti ya 2023 na ula unausia maandamano na wanangiko wa mali. Aiweta kitumiki nene cha mivango mingi manifesto ya Kenya Kwanza kulea kuyania dhino wa mwaka wambe wake utongo ine kumanitwe na angaliko ulei kusia kuthukumibia kwa mivango iku isla maandamano na makwani kotine. You will agree with me that there is something fundamentally wrong with opposition without any viable alternative, whose only purpose is division, conflict, and anarchy. There is something wrong with litigation sponsored by hostage-taking vested interests with the sole aim to delay, derail, and sabotage the delivery of public programs and defeat public interest. Mivango imwe ya vata ya serikali ila mwaka uimbia ikwithiwe yenda chendi cha koti no kana ikinye mau nthinesa nundu mwana waki wa numba kwisila kinandu imbia cha housing levy na wala nyuimbia wa kwa ile sekta ya witi kuislamu yao imbia wa social health fund SHF na kuanana na President William Ruto nikana makwani ama ungamiwe ni ngwati ni olei na nevinda wanawe muvea usilwa makwani ungame na uwe vindani ya usilwa mo. There is nothing wrong with challenging policy and holding government to account. And in fact, the national interest is best safeguarded in an environment defined by the competition of progressive ideas. And time again, Kenyans have clearly and manifestly demonstrated their devotion to pursuing opportunities for progress by voting for progressive policies, as they did in the last election. What has held them back is a leadership invested in the status quo, which excludes the majority to benefit only a few. We must ensure that institutional independence does not mutate into impunity and avoidance of accountability. Na yu serikali thiweta yumbanite kulelia ngo na kumba ute mawalanyo aile na vanini. President William Ruto aiweta vaingwa kindu kisa kuungamia serikali ithukumithia mivango na mawatho onthe ala yathoeisye ene nthi vindani ya kampeni. Many anticipated that this administration would abandon the commitments we made under the bottom-up economic transformation agenda. For the record, I want to tell them, we are breaking new ground and charting a new political culture for Kenya. We want to urge you to stay focused. We want you to ignore noises. We want you to continue executing the mandate you are given by the people of Kenya. Na kwa kukunikila mwaka umwe wa serikali utongo ine mwaka wa 2023 ulona vitie. President William Ruto nuthingile ile ona kutwika mivango imwe yake ukwati thi miomo kwa NND theiwe na uno munene kwa nthi ni kwithwa o Kenya tingombe ya mathie ona vanini na mwaka uimbia na ula Kenya kwithwa ite utumia visa kwitikilia aeni vamusie
milioni ma enenthio na momela inene munene wa kwikwati ivalua ite kithimo nthi cianza kwambia mwaka huu. In 2023, we decided to get rid of consumption subsidies that not only drove our nation into deeper financial distress, but were also unsustainable, opaque, and only benefited middlemen. The choices we've made over the last year were neither easy, populist, nor convenient. They were, however, meaningful, appropriate, and necessary. We navigated complex debt situations, accelerated economic progress, and invested significantly in our human capital. Everyone, and I repeat, everyone must be seen and heard, and that no one, and I repeat again, no one is left behind. Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi nita wa Benjamin Mwakam. Na indi ni maundu alame kuikwatiwa mwakani wa ngilili miongweli na inya serikali ya Musumbe Dr. William Ruto. Tuisonga nambe ni vatonye kautalo munini wa NND uketha utohisia ndambo kaisione kivathukanio na ingema NND kutezia sialo kumanwa na ngalama mekalele kwa mbata. Mwaka umwe muthenya wa mbere kiwanzani ta ukuicha tala kuya matungulo no andu anini moneka sialone na mitoka mingi ya ukuikwikala na masaa maingi kute akuwa mateleva na thukumi mangale mayase moma inamba kwambatia mathoa ma ukui. Na ende Boniface Mutesia no kutuna ngangeweno. Masane ma muthenya utalo munini wa kuani woneka kiwanzani cha tala wandete kunduke wathukanyo athukumi mangale maweta kana mainongela mathwa mangale kuthi kundu kwa saa ta musino Ilovi na kula kungi na methe wana evinda yumu kwithwa kutaina kwa ingi ngali yunga makiwanzani masaa maingi ni kukosa kwa Ilovi tukuanite silingi manale baka afya center Caltex no manale junction 150 na tu expect we save atu na wingi wa chao wa customers nika na we save angali yonga machao yonga ma stage lakini neva melile no ngali mane kyo mina masaa 3 kana ile ya gwa na metoke maybe ile ya thokwa ndeni wakui tamothenani wa mondire tuko themwe okui nwende ne sa ingawa ndo maina mbaumela kwa unete expect ando maumelote matunge Ilovi though ando namba kwambata tekuanete silingi manale kothi Caltex na afya center no silingi manale kuvinga na ukilanilia mwaka mweu wenendenge makutalata kwe na vinda yomu kwethwa ngalama kimekelele ili ulu na muno amangale kone ukui maendekethia president wa munde mwakani walilikane muno kuthese mathwa mamauta nongi ukui na wawaile tofauti vyo na miaka elengi mundu ibaze juu ambole stage ba mora nechuzie byo kila bantu mora nechuzie tize binda yeni wote kwa atalizi kaina watu wanarutethia maisha ne maito tirwa jana skulu alizi ando teye siku kuneza ona mizi mwendi na siku mundu wa mbadu wa maisha na ngalama ya mauta tikele baze njetelete andu moge kuma Ilovi komekuka andu no alama kawaida kwanza respect wize kuona mweni andu tu alama kawaida mekuka na mundu woka respect dio nenge kindu kikaba aigwa mwana kuthuku yuma yeye ni rutezia kwiyata ati imaelewa mundu ngalama maisha yolo aza na dibo ya Musumbe witu atutethetie mauta mundu mauta matema theu baikino kingeza kuthea na ile teasi anengete kwa die mwaka neza na ngaino mweke kuna tekia kana mwako na ngaino kweka siama mwako ngaino kweka siama na nukugira Musumbe witu ulaneza mwe William Ruto atutethetie mauta ile ngalama maisha rundu batengai bayondonge kunyiva kwa kuwa amalesekana kumanirwa na kwethwa kutaina ndambuka mbingi vindane ya masikuku meritakana maundu ma kemikalile ni masiku maenende konani na kule utambuka misini kana kuthi kundu ne kungi kutani ya masikuku otaume na wekwatyo munene kana mwakani umandu methwa memalelu na kwethwa kutaina mathina maingi kwethwa mwaka mavitu maundu maukuime kumbelitu ni thina munene wa kumbata kwa mathwa mamauta na yu mathwa mamauta maende na uthea ovanini nalama na evoki ndutambe no kubandiwa mauta wethi atu abandiwa mauta bila tuna ibandisia ngale na wethi yake ngale kone ogwi ni ndio tuende na kuumia kila tu na expect mwaka one kana serikali no sisi mauta mathende no mauta emo kila kendo mauta mathende ni kana wethi ni alele cia ene ndi muyo me na guo
especially usiana sio geto sio ka school na mauta metha mabia una ito tuongela tho nundu ti kwenda kwito kila mundu wena mauta meyolo ko mwako ni expect mauta metha mende na serikali tulelele moko twiboya ngai muno bio na twikula neza serikali zitu at least tulelele mauta tu nundu twinona pena lakini tuko na mwako ngai ntono tutethia muno bio na nitatao tatondo batoneka na itha batoneka chawo ke kai batoneka mwa musumeni wale to twibu yote hivi anu mambo boda hivi ona na wasizie hivi tuina lakini tunazitile pinda tunasia sikuko peki tunana kwata mundu nesa ithe no kirona la mana make watano uneno kaonamo kama utaika loni ne loni ndekuwibicha nundu kiki imbeza ikwendeka ikuoneka toyazane sikuko aya yumundu ne tuko imwe pe mundu indateke omutae inoona thina wonde wibau kunyiva kwa ene ndime gukonanya na kwithwa nevinda ila singi mende na yombanisia kutunga manyiwa kana kutoa manyiwa maskulu na matena mavinda maingi mautambuka kundu kwingi mete na tio ndambuka imwe siolika maskulu kusomethia manyiwa na ndo na twa kuna simwala meta nimetutavia maina chao maino kwati muyanu mekito tumbo mbeza sia chao sia leuange measia mendo tumbo mbeza sia mabuku kutume viane chao na kutunga sia na sukulu kwa ukendo chue tuchopenda harusi ya iwe tumame economy ito ya Kenya yeregea ligale usuri ole kwenda kumia idieti yesa ongela doa tima kuona dola weba olawegwa ati mende ya nundu makwati ya mwaka mweo masikume mwaka meneza we muadhime nundu mwaka weonania ni mwaka wale nundu miundane muone changa mugite ina leo na mbozo ina mbemba kila kindu chonde kuti ende andu mai makathukume mawe anesa maitongo eza mwaka twenzeza kena itu ezokela yolo hata siku matoka upikia na kukwata mwaka onge bige langu expect ya mwako ngukuli hata serikali likatubine mono nondo waisia maisha buye tina mede olo waisia mutu nunamba tetoka bika bandu tanayo na uthoweka lakini ngai no tu athimie mbuga yetha thikuo waisia mondane kuyo leu kuyo mboso mbemba ninzeo kaundini ya Masaku nyeni toboni mutesia Nibwe na tuisonga namba ikavindanika akena makwatania kundu kivathukania kutania mwaka mwo wa 2024 ene kaunti ya Makueni nimeka ila serikali kuthinikia mathina kauta alama na maisye kwa vanene mwakani muvitu kwenana na enenthia MUEMA mathina ni kuikinya kwa ngalama mikalile koti wa yulu kwa siendo cia gutumia kila muthenya ukosekanu wa mawia kwa amuika kati wa maundu angi mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge no kutueleza report. Joseph Mwendo ni umwe wa ene kaunti ya Makueni vayelesya kwambata kwa ngalama mikalile wothi na mukulu lona kumbilile Kenya mwakani muvitu thino la wendekithio thine kiwene serikali mwakani uwaimbia wazizia cost ya maleu cost ya kila kindu twendete naye uni wendo na kwasi kone kulazia musumbe pamana cabinet yaku mwekalende na muiswania na muisisia mathina la melekele mwenende na sindu ila itonotethia ene twikulia serikali tafadhali ekayupetanga etabe sindu itonotethia mwenende nundu pesa ici no koti wa mwenende ona ikatumewa okumaivia o sindu ondu mauta manekitwo mbesa stimo kekiwo mbesa paingwa kindu kithuku nundu no koti wa mwenende no umwenende itereka ona keka nitwe wa munde tukanusa ndawa cia mana tuke wa munde tukanenga wele umana usuni wewe wa serikali kongelo kwa koti kwa bidhaa cia kawaida kuwita kana takimwe cha kitina kinene kila kinatumia ngalama mikalile yendeana kwambata kindu kila enende au ingimendekethia serikali kunikile mwakani uwaimbia mali unazile mambatie lewo ndewe yulu koti kulia serikali ethani tona yambatie ethesi mathoa ma sindu iyo basic kwa mwenende nikana tizi mwenende withia nake no wakwatililwa ambata ngoba nini obalotona serikali tramweka ila tafadhali olangio mathoa ma sindu basic kwa mwenende Tanzania nene ya kuikithia mbesa ni ciuthio kwa uchumi ni wa nthi ya Kenya ene nthi ya maikulia serikali kwikia maolanyo mailuma kukwatikana kwa mawia muno kwa muika mwaka muthelu ni kunethia andu ngimateko na kusave mbesa na kusave mbesa kumana na mathoa ma sindu mwemendi kumana na mundu kala ke yulu akia oyuyu wa kwataka zilingi
ukwata kwanza ketha ndira kindu kwete na kila ndo na kumwe encourage and on the batoneka kwa kwata ngotlo ka kwadile nesa ndabe kamoro na kuyeya tukaye konde serikali witu utusisye muno na oyongelanga mawia with at least you tina tegemea muno boda kana mawia langi with ya muno youth yingi niliketa maundoni mathoku nundu wa kukosa we kwa serikali atusisya maundu mathoku pia ni makoleka. Mutongoi TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga ni Mauvoo yake no tuyo kaunti ya Makueni MUTETI wa akisia mwana ndi musini wa wote Justice Mutuku ni wa thesia maundu amwe ala musumbi Dr. William Ruto unanie kwiyo utumanini wa mwaka mweo. Justice nukuetakana ona kutwika enende ni makayite kuma MUEMA matambia ala Ruto woseta kuthinikia ukwati wa nthi ya Kenya si vonda mboka siake sia komanda unana ndi sianza nitonda kutethia Kenya kutungia ukwati ula unakunika kavindani kau. Justice ayenda musumbi athinikie sindu kauta ila si uthinia mwenende mwaka ona vitia mwaka wa 2023 nitikuwa andu mainena na muno mayasya kuna maumo maingi muno pyo na ni woni tinonie ngalama mwishi ambata muno mwaka wa 2023 ona ngina serikali nene nina kala iwata muno kana na ona kwitikila kana kuna maumo na muno ndo taxation na ngalama ya mekale kwetha yolo muno pyo na yuyu muthani wa iyo musumbi wa Kenya His Excellency Dr. William Samoei Ruto nunene ya muno pyo aitabya ainenga message ilona nengi andu ma Kenya miaka na mwaka mubitu leo tongo ne musumbi niko na na challenges bigi muno byo anu newe kiyo chandu ma Kenya ni kuithwa muno kila bandu andu mana weta kana asa kwamba kwa mauta niko na course ya kwamba kwa ngalama mekale iletwa cost of living na kwa kitu mijunu na nie muno byo na enena na olitu mwingi muno byo ayasa kana we mwene nonde na stabilize economy ya Kenya teto izu nite kuikwata mbau ni kuithwa pai mundu wa Kenya yote yule utanewe mupineku no wetie mandu ala ona kuni mwaka nyusu iti noni atambuka nthibingi muno pyo ila sita diplomatic policies na akwata wa fadhili na atumando na nthibingi muno pyo na saa mwako support Kenya na nuna neni ya kana mundu mo chumi asa ngalama mekalele nuno kiye wese kwithia nuna mbarise koti ni kenda wese kwithia tiurila katika kukopa katika nchi chanza kwa machaina benki ya dunia niletwa IMF kuniti okulia kana maundu asu no wetie tina mwikio na sakana ngalama mekaleni kuikutheya uta ila kwelithwa na finance act ya bitu kithwa ni mbunge mwaka mubitu ni ambatise mauta kuma koti wa 8% to 16% isu ni double na ni wote kwa sakana evabe ndo batanda kwa taxes ila imwe biingi sikiro katika mauta ikakolango imwe wesa kuithia yu andu ma Kenya investors mwe semba mandete ndichanza kana business ila nini muno biyi ndena ku collapse nundu yiku make any profit kuniti okulia maundu asuma siwe nundu byonzia matonda ku regulate kwa kuithia okoti ndu lo muno byo asasa wa mauta nundu niyo mauta makosia ngalama mekalila kwambata petrol diesel ona mota mata kwito kula musumbi ngalikoni swa tusije muno byo tandu ma Kenya naende itu mukwata mbo katika policy ila wende na kwekea opamwe na mubango wake ila zita austerity measures kutila kukopa muno byo nikuitha nundu ila ndi yakopa muno byo wasa kwithia yetwika mbadeni ya thingi na mashirika suma ma IMF na World Bank kuniti okulia withie mibango suni yakwa nesa na ma minister make alama meotongo ini pamoja na ma PS ituize na mama ise ni ma avoid wastage na corruption nikuitha corruption itinonie ila itawa nini edible oil kwenda corruption bingi muno byo na sindu bingi muno byo waza kwithia kwenda wastage na sindu isu nizo imwe siongala ngalama Nene mwana mozezi ya Mauvoo asukuma wote kaunti ya Makueni ni motunanga mwanya wa kwamba usemba odhiumone mukuve itusoka de tendo kadivasa Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovivwe
saingi utonya itha uvetetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambea kukila muvaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Ni twacokeria mwaka wa 2023 withiwe wiwa kwaila munongaleko ya wathi wa mukamba benga bala kilungune cha kwambata va Mutongo TV na Mutongo FM tukwete aini alamu kule ba elembetani ya ukamba. No mwakani usu valatu ithiwe na Bernard Mbadha kana kativui wa Chaume Boys Band, Ken wa Maria wa Yata Orchestra, Alex Kasau kana Katombi mwene mbandi yangune Lovers, Alphonse Kioko kwa isi Twajenguma Maima, Dominic Mwasi akanavuse ungu wa Ndalani katiwa aini ange. Nondheni wa mwaka mubetu bala tupangithisia ndambuka ila sia kukomana na mashabiki ndambuka yambe ya Tongo United musini wa Kitui na ende twamina musini wa Matu na kwambata tua mutwaisia na mumbani wa kilungu kicha kwambata pita ni mutuse na ni wa maunda kana staki visi na utumbani singe wa mwanya ilo mbebatisite Mutongo TV Mutongo FM musi kwa benga. Mwaka wa 2023 ni mwaka mwelu mthini wa mbenga vala kilungu cha kwambata kithitwe kiyukilia bandi nini na nene na kwikalia shabiki ma mbenga ma Mutongo TV na Mutongo FM meatanithia mwaka wonthe. Nomthini wa mwako vala twethetwe na band ta Chaume Boys Band yake Bernard Mbadha kwesi Twajenguma kativu imwene kativu ine wana govanga ngoma Beni Mbadha wana Sovieta kilume Beni Mbadha wana Sovieta kilume Masabu kwa ndisi ndoto siwa mwe Abizani mawayu Mwaema na moshene Kulega jaminuga Kuloboka dandia Kuoyange wa mutese Kunena mudanivya Kuloboka kewa sio bongo Usiwe kisilo Mwayansia katibui Adini kathelile Unondiele kumya wathi Mabeye kono idoi Kuyinga maninya mayolo Kewa siya kosi adhalile Maimasu Kilungo ra yake Alphonse Kioko kwesi Twajenguma Maima kwenda chao Samangite kila Chimane namlie kanande nondingwate Evandwa tabwa
ni wa maana. Wakai nyango dembesin, dogi kondo mbale nyango sobe, kamele sio weo, ashe, akademia, na bado, agilite, wasongetwe, ekoli afrediwe, jikanyata, Yata Orchestra yake Ken wa Maria katokuwa sawe, jikanyata, wakamagele tumida. Waka magele tumida, ngoni maisha kana mida, ngoni maisha kana mida. Mwalimu umwajirani ni mwenda, mwalimu umwajirani ni mwenda, ni mwana abitu kitenge wetomo. Mwana abitu kitenge wetomo, nikole sambisi mzambingu mnyanago. Kasi kumama tongolo nienda yugala iwe, lulu no soma ona kwa kile ni soma. One Lovers yake Alex Kasau kwesetwa Jenguma Katombi. Magagega na wendo kana kwenda ne mabityo. Neyu ni ready kama no bone dama na yela. Neyu ni ready kama no bone dama na yela. Wasa mbona soko emondo wakwa. Ida wire tiudi ida bikisinga. Wadine ina tane songeje Jamingi maido watanga simare jone babas Kama dedi mea niwe Kisingote Kimwagi Choka nambo Oni lovers Iwadile Iwambi Olondo Kase Macha Boys Band yake Jeff Maithia kwesetwa Jenguma Karanga. Ndalani Boys Band yake Dominic Mwasia kwesetwa Jenguma Vosio Ungu. Mona yikaku amwende makuye na nyendo tabasya wale kwela wakuye kila mundo dunieno binda jila yake ila wasiana ya city ila wasiana ya city ila wasiana tatimbu wae maisha ni kutafuta maisha ni kutafuta lakini si kutafutana. Mutolani Boys Band yake Michael Mwoka kwesetwa Jenguma Kasheshe nange ainge. Kindu chambe twende kubutungi ya mobea wa mwithukisya wa Mutongo FM na muzese wa Mutongo TV nikana number 1 mutu sakuye ta number 1 mpini wakuza awaza wapi makofi yenyu Zaki bisi Kiamuru kiambite Sino sinite Etina wethukesya na asyaisya kukulya kwevinda yasa tumathoke nitwamuye na twatambuka isioni kivathukanio sio kamba vala chathe chambe cha Tongo Unite chai mukawa ni wa Parkside Villa Kitui vala twatiye twakolya musoa vandu utakolowa Maimo mandawa Nimokila kwevetangi Nimokila kwevetangi Sazita ziavetango Sazita ziavetango Sia utuko ninakise Sia utuko ninakise Amoka na sena itu Kwena ni mwasiye Nanadomo dina Namozanga nangebolya Yekilata weko Olilwe Hindi twethiwa na ndambuka kauntini ya Masako kwesetwa kwambata tua mukawane wa Miami Garden Resort matu na hindi mwaka usiokite nikenenange zaidi nundu nindi twambesya otondo munyini umwe wa isye asune mathendo
ngusienzia twethiane twambatite mbite Peter ni mutuse na ne wa maunda kilungu ne kwikata twambatite na indi ni maundu ma utanu wini wathi na benga kwambata na indi muthenyani wa iyo nundu wa maundu ma wathi na kutana kukilanilia mwaka ni tukwete cha thiki mukweke wanzani cha Kitui Stadium cha thiki kwitwa Kamba Crossover Fest kizungu na indi cha kutanithia gukwete ambathi aini nigena indi wisethia ni watana cia kila kendei Kumaisha tamuka wa ng'ombe na kwendeta munoe na nere ni kwigabanya na kumaisha tamuka wa ng'ombe na yumide vinitwige muse wa kujanga singe kaninese ulumende mwandidada Mosewa kukianga singe kaninesi ulumende mwanidada Nanenga kila kitu Mubaka mbona sinaga ikumbe wiyuko Kula utakola Nanenga kila kitu Mubaka mbona sinaga ikumbe wiyuko Kula utakola Tuisonga na mbe munene wa thukumi ofisini wa gavana kaunti ya Masako Lawrence Ngovi ni waweta kana serikali ya kaunti ya Masako ni kuminukilia kukita nomba cia tandithia sokoni wa matu ila sithitwe itengite kwa kilungu kiasa. Unani uni wa kwa tomboni MC awadi ya matu Judas Mbili Ndawa la serikali ya Masako kwa maendeleo ala yetete wadi neno. Ben Musao no utumbanisi reporting. Ainena na Vilingi wa Mauvoo munene wa thukumi ofisini wa gavana kauntini ya Masako Lawrence Ngovi itina wandambuka yake ya kuthima soko yo wa matu ni watha na serikali ya Masako taikwitha imino kilia kukita nyumba ya utandithia sokoni uyu na ila yithitwe itengite kwa ivinda ya saa ena dika soko wa matu ena mheshimiwa wa Kilioke mheshimiwa Bili Ndawa na nipona soko ndo zaidi anenegwa moyo nondo naona ko sokoni ne asia na sioka ne na report nzio ya unenge governor nondo ni zila twathiuka tugikia kula twara kusiana mama tu kana to kama sio kusiana no na nene si ninaona we na kiwanza kinene kiwanza kitwa na ukuandwa la onde meva na makianiwa ne ba kiwendo no wazie tina witondo nene kileti alete no mabati ne asia no ni report nzio kilango yunenge governor na mheshimiwa ndo kwa kisia mayumo mingine twimba twambia kubo wandu neno nguyu nena na gavana nondo ninaona population ino yevani nene nayo ndeno yani yevani kenda malelu maitu makemba menanzia zio ya uvitu uneni wake Ngovi ni wakwatwa mbauni MC wa wodi na matu Judas Mbili Ndawa na ula wakathi ya itambia yei aiweta serikali ya kaunti ya Masako taithitwa itwa isemilati ya maendeleo kisioni ki iro atembea soko na nituona neza kana be nindi ya soko na yaka watene emino kilelwe na sibe zile ngeti yali tayonde yako ne kenda ala maitu ba ko me alelo ni mabeta ngo lelo ni matwa ko ne kenda we ya maitu ne sikiwa riye na mwango wa 2024 tewe mondo iro tini wene ngale kana umwe no ba ko maitu ko me watu ala batakira batailite ko ndienda ukulia nikenda uyo sute kila kingi tienda utungi wanga bana mbea no bidita matune tuona atotelezi katika project la iko neto matu we cannot complain tina number 0 ya project kuniko matu atienda umukathia timu kuli waende au nundu mama bata maithe la kila jawa ito bakaumela unga ni very sure kila kingi taweta Ngovi ni waweta kana proposal ila ngabana wanenga ni ya modern day ya bama tu prime ni watu washua na saka naze mbangoni na imekalika katika kampuni atina yoto kiliti na mbaya zimba jeti kwa ando mauma Christmas na ando mauma vacation we are no kwambia ule ndao kuli ando maitu tuboze ngabana tuboze serikali na tiboze idie ngenda wizebia ila twaiza mambo oingi Ngovi ni waweta serikali ya kaunti ya Masako
kwitha yikithia cio ila ci sokoni uyu ni ciavikia na kwailua kila kingi ninaona sio situ mbosigi ninaona tuna kiwu lakini nondwa andwala ingimeva na atagwa kana sio ni nguyuswa kwa mituki kwa kila kiva nikinaushuye weekend delu aniasia na nena na waziri wa department yesu na unne nimesi gavana kana ngembesa nikenda tona nenga department yesu nikenda choki atwa unene kioka ukuya nikenda witeli ando maitu nemaginesa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava matu kauntini ya Masako nyeni tawaben Mosau Ekalima kaunti ya Embu ne makomanisio sikivathukani ona makanisa ni kuthocha mwaka mwao wangilile miongole na inya ola mekwati ata ukwithiwa usie maundu maseo na me mwanya wasiani wana mwaka mubitu wangilile miongole na itatu Nambo enende angini makomanie kambini ya Dunda Falls ilayi mutituni wa Njukiri Mount Kenya valamethi wena kutani ya mwaka wa 2024 kwa kusunga na utanu mathiukite mwaki kana bonfire vamwena kwa kanyambaluti kana fireworks tanzia ya kuthocha mwaka mweu. 2023 has been a good year with a few challenges, and I am glad that I have been able to see 2024, and I know 2024 is going to be filled with a lot of blessings. 2024 1st January being my birthday, I thank God for the gift of life, and I know that this year 2024 is going to be filled with a lot of blessings for me and my family. We thank God for the year 2023, and we believe that 2024 will be good. The resolution is we want to make sure that we follow all the rules and regulations, na Mungu atusaidie tuweze kuwa watu wa kufanikiwa. Kwa majina yangu ni Margaret Wanjera, na hapa tuko Camp Dunda, tuko kwenye party ya kuvuka 2024. Tumefurahia sana kuwa hapa, na tumefurahia kuwa watu wengi wametujoin, tukaweza ku make this party a success. Camp Dunda mnavyojua ni a community based organization. Sisi tunahusika sana na utunzaji wa miti, upanzi wa miti na miche, na tunafurahia kuwa wakati mwaka umeopita 2023 tumehasa kupanda miti, but one of the resolutions tuko nazo za 2024 ni ati we won't be planting trees based on events. Sasa tutaendelea upanzi wa miti every now and then, na huwa tunaanza watu sana wakitaka Camp Dunda una make sure umepanda mti, tunakutunzia hiyo mti, unakuwa na connection na sisi. When you are connected to nature, you are connected to your inner self. Zile activities tuko nazo yenye inayopendwa sana na watu ni mud fun, hiyo kuogelea kwa maji tope. Pia tuko na swimming pool yenye tumeruhusiwa kuweka, na pia tuko na wall swing. Wall swing nayo it's one of the favorite things. It's an adrenaline filled activity. Pia tuko na zip line, tuko na canopy walk. Hiyo ni ile the shaky bridge on two waterfalls. It's a very scenic bridge. Na pia tuko na kuzunguka sasa, you walk through the forest, you see what we have done with it. You see the things that we have done na venye tumetunza hizi miti. Unapanda kusoma a thing or two kwa sababu tumekuwekea very beautiful pictures and very beautiful sayings kwa hizo miti. So unasoma, unaenda ukijifunza vitu mpya. Sitilikite ndatika 15 itina wa saa ina sawiyo usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na Sharon Dinda ni wa wathi wa aitwetea Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko. Na kwa nita wa Steven MUEMA ni muviana ndaye nundu wa kuseisya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatu ni mukamba tuendea kukwea Happy New Year. Bu ni tuwapika muthia tuthi anelengi kwa ndani kwa mwe. Tuithi tukamande siku. Chiwanes.